Sanibonani guys, how you guys? Welcome back to my channel. Malita khutli ikawula nguthosi nina. Abangangazi igama lami nguthosi, I'm a storyteller, ngikhuluma into ezintsele life ufuna isigaxa. Unenkinga enzeke empilweni yakho. Ucontact ku TikTok. Ngizokuphi number. Mina ngize nendle bona uze nendaba and then ngizoza ngapha. Ngizothulela istory sakho. Umbhalela usisi ngibona ngitatazela kitima. Ngibhalela usisi nina. Usisi uthi awusichosi. Awusichosi kulo mhlaba esiphila kumhlaba obengamakwakwanyi, uthi umhlaba esiphila ku dangerous. Athi mongasilane ngempilo. Kire batho batlo uboloka baje dikhabeji. Uthi awusichosi emsebenzini wami bekune work function. So uma kune work function so kuza like different companies and kuza nama companies outside the country. So like no preparation about 3 months prepare cause bekuna this thing beyenzakala emsebenzini. Yabona what awusichosi la msebenza khona ngisebenza like it's one of the biggest companies in South Africa. Abona uthi awusichosi nisebenza nama country angaphandle ku-America abo in different countries. Uyabona what awusichosi kube ne function ke si prepare awusichosi na ke prepare I'm singing so ke batlonya diwa ke monako organt and laba baso ke batla monno muso what so ngiyazi prepare nami vele for a function nasemsebenzini kuthi he lenyalo sikamfita lena ke lo hore ke nyabonya dipo obona it's how shows si prepare the company ba prepare ba prepare everything go be sharp tjatji la klala event ifike with how shows ufike no whole dress to kill it was dress to kill deco like catering everything is set up for that day with how shows kube mnandi hayi kuya kibo introduction ngiyobona kibo get to know each other ngina tsedishwa with how shows mina mangizongena go la go help go hold le khona I function uthi ikilona like uhamba ubheke phansi mavusa ikhanda nomuntu lo omunye thole akubhekile uthi ashosi kilebethi ko fast uthi befuthi like I was worried ngehelium cause bena something eba mina ngaphansi ngathi ngigadile on top of sellotape or chappies so or like I'm busy ngihamba bathi pressure umfazi ubona ngibheke lokho uthi mangivusa ikhanda ubrothers akasiso brothers so or brothers on the village awusichosi uthi kulo wona like kube ukuthi ngiyabhekana amehlo athi amehlo alokhani uthi awusichosi amehlo alokhani like yabona like we locked eyes and ngoba nale thing spark sabathing same time yabona uthi ayibenjalo uthi brothers vele angasikanye komfathansi gore abanluze uthi aze awokhe direct kimi yabona athi ubrothers athi do you need help ngisicelo sakho na yabona uthi vele ngithi hayi manje ngifila ngathi ke gadile sellotape or chappies so mangihamba la ku carpet siya stick yabona ubrothers athi phakamisa inyawo lakho ngibone urayin phakamisa inyawo athi no man unyathele I chappies ngifuna something to scrap it off yabona uthi okay ngimenyana lapha vele eze ayisuse vele aqalana vele ngathi ukusuzalana vele as introduce ukuthi igama lami ngivele ngivela ku this company ko kai yabona hayi mina ngizintroduce ukuthi ngubani ngisebenza ukwenzani mina ngisebenzela le company hostel uthi okay awusichosi vele sisaqala the champagne kube mnandi like sisikhamba together sesime together uthi hayi kuma colleagues makasikhuluma vele abudanya ku shift up khofilina abuthi udibonitshe moto abuthi like in love lena kulobona uthi hayi awusichosi the feeling anayo ubrothers nami nginayo le feeling like ikilona like olesengili uziprepare for ilanga lelifilanga first thing mafika ku event ulitopela mothwaro or awusichosi mina ngingema mindset ukuthi mangathola lo ozongikhulumisa angeke ngimoshe isikhathi so modima bakhetha omoso uthi I didn't mind at all uthi awusichosi sikhulume no brothers ubuhambe sikhulume awusichosi event ibile kubufilo event mayekupheleni awusichosi angitshela athi yena uyahamba ababhukhele ku this other hotel Patrick Bonana cause bakhona for 3 days no problem awusichosi hayi ngitsama awusichosi asengifile like ingqondo yami kuyobona like ka muthu ola what a decent young man or smart awusichosi unkamnati abuti unka perfume utlwa ngore ke yachelete iseng yabo 500
a re ke a tšhelete o kgone utlwa gore e ke bo 4,000 go ya ko godimo uthi hayi awushozi-ke ngendlini ngilaleke. Hayi the following day sengivusa-ke ama-text messages ukuthi ulele kanjani, ama-WhatsApp ulele kanjani, I couldn't sleep, bengicabanga wena, is it possible ngakuthathe ngise out for breakfast, sesibonane like ribolele. Hayi I was just ke re say no, ke tsoge ke tsamaye ke ra I'm coming. Hayi sihlangane-ke ku-restaurant laba babhukhele khona ku-hotel uri awushozi labantu baze Friday bajika Monday. No problem my sister. Hi sihlangane no brothers angitshele athi you know what, I feel like mangizohamba ngiluza a part of me. Or ke day 1 I was just day 1 sesibonana after ke le function yasemsebenzini uthi ufila ukuthi uzoluza like a part of him. Yena ngithanda angitshela ukuthi yena uvele efamilini enjani and he's the breadwinner ekibo, so like babatla motho like aberekang asinangwana ling independent ongeke kube umuntu uthi uzomcela amadata nama hot wings. How what else was I luckily mina ke nangwana he ke perekela ke nangwana. Hayi sikhulume awusitshozi sikhulume kube mnandi man, kube mnandi, i-atmosphere ibe mnandi, ambience or talking everything like connect what uthi hayi sihlaleke athi yima athi hayi show me around after siqeda ukudla breakfast uthi hayi awusitshozi ngitsamaye ke mmontshe drop kube mnandi futhi sihlale together up until very late ke mina ngihambe ngendlela. Hayi awusitshozi kube ukuthi communication yawazi umjolo umusho ukuthi mnani kanjani. Awusitshozi ke communication WhatsApp everything like a video call ndira everything siyakhuluma no brothers. Hayi brothers awusitshozi on Sunday athi kimi athi no bengicela nje ukuthi mina nakho sihlangane or I can come over endlini nakho ngizokubona. Awusitshozi ke khane come over uthi ngibonga ukuthi umuntu lo ubatla umbetha ka one note and akitlo dumele gore motho ampone no ankense ko silageng after atsamaye no uthi vele ngale ke athi no what asihlangane emall maybe I can buy you something ufunayo ke emall or awushozi hayi kube nake tlhape ke mall abuthi vele athi check anything that you want mina ngizokuthengela, I don't have a problem. Or awusitshozi ake wakhelena komolong bengadingi everything bengidinga beyila next to me kulabona, but because of umuntu vele wazi wayitype yena or no ke batla urekela something uthi awusitshozi ngithi hayi man bengifuna iwatch yami le engevele isasebenzi, is it possible ibudget yakho yavuma ukuthi ungangithengela iwatch engilifunayo. Angibuza ukuthi ngifuna iwatch enjani, ngimtshela ukuthi wathi ngithi I'm a for sale girl, so uzwe afford for sale. Like I was like izinto zanani I will buy you. Or awushozi angitekele for sale uthi ngizitshela ukuthi hawu motho onani ke testa the waters kanti umuntu uzongithenga uthi le watch ability 3.5 angithengele awushozi and le watch it was on special namakathenga ke althenge awushozi angibuze athi ufuna ama earrings or in dress nakithi no iwatch enough. Or remember lo muntu lo ne 2 days ngimazi, so I cannot sengispenda bomclose for 10 of 6,000 over isikhathi esincane so ngimazi, so angifuna ukuthi ngispende ngathi I'm a gold digger yabo. I would awusitshozi like the whole day spend the whole day together life ibe mnandi ke awusitshozi Monday ifika ubrothers vele angitshela ukuthi Friday yakhe isikhathi bani ngiyahamba mina Monday ngiyamerkongo. Or awusitshozi vele angivalelise ubrothers like repeat ka video call angivalelise ubrothers awusitshozi uberekela mo South Africa mara akasi mo South African usebenza la South Africa uhlala eSouth Africa but ekudenya la hlala khona is like mangathi travel ngoma 7 hours ngemoto, so uhlala lapho ke yabona. So then they had to ukuthi company abe fly in fly out of la besikhona khona. Usho awusitshozi ayi umuntu ahambe athi mara don't worry mina nawo sizohlangana uzongivakashela ngapha. Awusitshozi brothers ahambe ke but communication vele ibe khona sibe ku long distance relationship. Awusitshozi life man sidate like akusisekudeni and ama flights akasduri. So I suggested the other day, you know what, is it possible for you to come over this side sizobonana
or ngenze kanjani uthi besele sinabuma 3 months ke lona ke mo gopotse motho ke mone fela we didn't do anything of stores even doing my kiss we didn't azange the only thing besiyenza ukuthi sibambana ngezandla uba touch but ukuthi angathi ngiphi kiss azange so like ke feel I want to spend time with this man ke sibe ikuyobona Rebecca Studial iyamrena cheso so sisi utasuggest ukuthi angeza ubutho brother sathi no Linda ayingicela ukuthi ungilinde kunezinto sisebhizi ngazo ngizokutshela ukuthi uzenini uthi relationship still awushozi relationship it's flowing brother siyangamaphela wandrumela allowance wandrumela chelete like ufunwazi everything iniyenzayo every day like umuntu wonke ofunela ngifuna umonthara afternoon kababani every day sa video call abende lobona uthi awushozi 6 months mark indluleke angitshele athi ngizokuthengela i-flight ticket abantu ukuthi uzongivakashela ngihlala khona ngizokutshela ukuthi nini awushozi hi give excited ngiziprepare wena mana lami everything uthi ke hatsama ikilo works ngiyaziprepare phela ku every day or awushozi hi vele angithumele vele imali ukuthi ngithenge i-flight ticket ngihle ekaba long weekend nakwate long weekend ya September arrive ke awushozi hayi ngifly ke endaweni mangifika vele ku airport ngithola vele brothers vele ummeli hayi sambe sikwakhe uri awushozi abuti mona ngikoteni una uhlala endlini but uthi lapho endlini ahlala khona like ushala na someone else so lo muntu lo akekho uyikhaya so manje uyi1 so ngamangali ngizothola izimpahla zomunye umuntu because lapha kuhlala umunye umuntu bayashare okay no problem akenetaba lijini nakikile kitobona bona as long as usina slippers usina the night dress akena problem uthi awushozi ayisikhathi sihambeke isikhathi masihamba awushozi nakwila 5 yafika phela nakwila wabona report permit lokhona ngwala exam uthi awushozi hayi ubrothers athi yimi athi no ngithenge ama HIV kits pharmacy so before everything ngibatla uri nalona le test ekulobona kungabe ukuthi sibaneki uthi even before lokho prior umtshelile ukuthi no yena uprefer ukuthi intombi yakhe bangabona protection because of yena he believes in ukuthi be transparent sisaqala uthi awushozi mina I went test clinic ngamthumela ama ntwele ama results nazanga eclinic bekathena ubhizi okay akhipheke athi ke batla because of ke batla nalo na rebe yilobona sibe exclusive or awushozi ayisitest so i2 vele ama results abuya negative nami wami abuya negative or awushozi beside lokho nothing wayana ulengiso or already besele ngiphuze ne prep ukuthi just in case izinto la nyakhona asihambi kahle ke bele backup plan okay hayi umbrother sabe negative or awushozi okay umsebenzi ke uqaleke sebenza uqala ngiyangibamba ngisho iba kanjalo uthi hayi awushozi bengize for a weekend bengize Friday mangishayisa ngijika Saturday Sunday afternoon uthi hayi vele awushozi ngobe mnate spend the whole time ending singaphumeli ngaphandle uthenge everything ithi kuye ngithi how this place is a very beautiful place asamse explore like ungikhombise nawe indawo yakho ufana nokuthi mina ngile ngakhombisa athi no baby I wanted to spend time nawe bengafuna ukuthi sihambe sengaphandle for me to get to know you better or awushozi hayi vele ngibelievele ukuthi umuntu akafuna ukuthi ngiphume naye akafuna sihambe nekontrol uthi awushozi sihlala endlini the whole time ngiphuma asela ngibizela iUber sihamba Ria airport or awushozi hayi ngibuye ku Sunday late Monday ekseni ngivuye emsebenzini or awushozi mangifika emsebenzini Monday vele ngiyagula uthi ngiyazizwa ukuthi ngiyagula angikho right ngathi ngifuna uvomita like ngikhela kenama ya khomo ebodileni like yang athivana uzu igazi mangathatha lenkomo walibeka lazi labathi ukuthi liba nesimele sinjalo uthi ke ngikhela ke manje wabona uthi awushozi ngize ngicela vele emsebenzini ukuthi I'm not feeling well emanika dokotela
uthi hayi awushozi vele ngizamaye vele I'm not feeling ngichaze udoctor ngicheke athi hayi ngine-fever ngiyashisa but akaboni amanye ama-signs ukuthi ngiphethwe yini hayi angiphi antibiotic ngizamaye nginhlungu uthi awushozi hayi ngendlini bangipha amalanga or awushozi gile kodwa ukuthini ngihole Monday uthi Tuesday mangivuka ekuseni awushozi ligazi liyanginuke very bad langinukela uthi ngiyamfonela uGuy on Tuesday ngikhuluma naye Monday ngisho ukuthi ngiyagula wavela wathi ngibhizi ngizophinda ngikufonela azange sahlala samfonela Tuesday futhi ngiyamfonela because njalo ukuthi every day kuseni ngivuswa ngivusa ama-phone call wakhe wasithuzi umuntu ngiyamfonela umuntu akanswer phone ngiyamfonela umuntu akanswer phone izuzu yakho snacks lo muntu lo sengimazi over 7 months never ayenza imiskolo efonini yakhe today kamatla ke mgrey ubona uri awusithuzi hi Tuesday ngiyagula vele manje legazi linginukela too much uri awusithuzi kilo bona umuntu uringkhele lehe uyithwamare like nalamathi anuke the same thing ekunukelayo uthi like ngibe like that hayi ngifonela umama ke ukuthi hayi mama ngiyagula yazi ngiyagula angizizwa kahle ngicela uze ngapha uthi mama agibele itaxi ahle konhlungu ashozi bayangena umama athi hayi wena ubolisa inyama kunuka ini ngoba lesimele ngisizwa umama naye asizwe uthi hayi ubolisa inyama wena wenzekeni ushiya fridge ungayiplakanga uthi leso smell awusithusi ngitshela uma ngithi no like ngisakunukela ngasi unuka lana kimi uthi mama makafika ekamareni mavula athi wena unuka ngathi ubolile wabona athi unuka ngathi ubolile urawushuzi ke makale ke ngikangari ke bodile mina mama yazi nukela lento angazi athi inuka lana ku urawushuzi ngivuke ngigeza umama athi nogeza ngevinika thale vinika kancane emanzini ugeze urawushuzi ke hlape still the smell it's there ayihambi awushozi now uma ngizogeza like ngizonqolela ama stories somunye umuntu i-discharge yami awushozi or ingari i-grayish ngathi ifuna ukuba kumnyama mara i-grey awushozi vele ngithuki ngitshela umama ukuthi no man ikhona into wrong ngikhaphe edoktheni or awushozi record doctor ngafika kodoktheni doctor angicheke angiphe athi no infection amphe ipilisi but funny enough le discharge ayinuki nje ngeligazi leli ngilizwayo legazi linuka like mummeli waka khawufela alinki down there yabona uthi awushozi isikhathi siye ke manje sekuyi-Tuesday ngiba kodoktheni nakwitsamayile ke afternoon ngifonela brothers akanza phone yami brothers ngiyamfonela ngiyamwhatsapp brothers yangipolitika akasho nice ngiyam-update ngibe eclinic bathi ngine-infection ndinyangathejwayo ngiyanuka ngathi ngegazi I don't know what's going on please ngicela ukuthi ube yimi after awusilo busy or I'm thinking ukuthi maybe umuntu ubusy kanti uzamereka awushozi or awushozi ilanga lishona uthi that day awushozi manje nginuka lokhu serious nginukisa nombhede awushozi akethwe any bodily fluids or anything right but like I'm smelling esifathi ngibolile ngathi ifridge ebolile uthi mama athi lento le it's very spiritual asihambe siyohlola because angeke phela unuke kanje awushozi sihambe ke siyohlola masifika awushozi uthi sifike komunye ugogo wangapha eSouth Africa ugogo angibuze athi ubuyaphi uthi ngisho awushozi urikizwa kokhaya athi lento nayo unukayo ufakele lo muntu obonayo uthi umuntu benginayo abaleke uGuy athi uyifakele uye awushozi ke makalo kanjani athi mina lo muntu le mangembheka kulaba abaphansi ngimbona kubantu abaphansi angimboni kumuntu esiphila naye akusimuntu ophilayo wena ulele nomuntu ushonile or awushozi like yonke into ugogo bekayikhuluma uthi ngaphiliwe yithi ugogo Mariazizwe lo muntu oshonile ubani umuntu oshonile athi lo muntu ubonayo lento loyithathe lapho wena ulele nomuntu oshonile so uzobola unje uphila or awushozi ke sabelieve mkhekolo oregmar uthi umama wami like leso sikhathi ukhotsa fela usisi uthi umama wami like ukhotsa fela awushozi wakhotsa jwang uthi ngithi mina if ever like umuntu lona ushonile ebengize ngikhuluma naye ngama video call for over 7 months
angi-understand uthi ugogo athi mntwana ma ungibelieve ngiyakubona but mina into lengitshela ngibelieve nazi izinto and if ungabelieve into engitshela ngeke izisebenze so kumele ukuthi wena ubelieve into engitshela yona but I was I don't want to lie lokho cause ngibelieve uthi it was Thursday I was mangivuka athi vanubone maungasha iskin sakho siphileke lesi ungasha then iskin sakho ready bubbles ezimnyama then after lapho kulama kule bubble ubona mawushile uba nama bubbles then nama bubbles abanamanzi and then le bubble mayingaphopha la like iskin sakho siyasuka siba pink then kubonakala like le ina le skin sakho or I was mangivuka on this day kids lady bubbles the whole body bubbles uthi la matsi haphunyeha asala ku fitted sheet or I was ankahunka uthi anuka ukunuka I was uthi manje ke inamba kaGuy ayisangeni ngiblokiwe ayisangeni uthi I was uma abona ukuthi le ingakaye ke lena abize my family members bazongibona I was now angisana amandla I was ke ngikhamkhumuma angeke uzohlala next to me or kanka ngiyabona ukuthi like ngiyabola ngiphila uthi I was umama bona ukuthi lena inzima atshela family members afika batshela ukuthi bathi uThandi uleleke lo muntu ushonile umenze so uthi abatshela ukuthi lo muntu lo makamfonela akasi-answer phone lo muntu lo babuza ukuthi lo muntu okuphi bangibuzeke ukuthi lo muntu uhlala kuphi Thandi ngibatshela uyakwazi lahlala khona yebo ngiyakwazi uthi awushusi mama athi asizofela lo muntu samlanda 2 days samlanda or awushusi baqasheke imoto baqashi avanza awushusi ku drive or awushusi ku drive ura ku kayira ka moto or it's driving setting uthi awushusi sihambe the whole night sihamba sobheka uGuy uthi masifika lapha yana awushusi hayi umama mahlike mina ngisale emotweni mama mahlike nomama bahambe bayonoka ke emnyango banokha kuvula umunye ubhodiki lapho endlini labe sikhona khona uthi awushozi basho ukuthi silethe uThandi ufuna ukukhuluma noVelemu because uVelemu unezinto zenzeka uThandi uthi ubhuti athi uVelemu uthi ubhuti abe shocked uVelemu but yeah uThandi bikala last weekend avakashele uVelemu uthi ushare nawe indawo uthi ubhuti athi ngicela ukubona le ntombazana enikhuluma ngayo awushozi lo bhuti ezevela azongibona ke makangibona vele angibona ukuthi ngibabo uthi ngibothukile awushozi kibothukile kibotho ngakijubile kimitsarubela uthi vele ezubhuti makafika kimi athi sisi uthi ubona vele last weekend uthi ngisho ukuthi yebo bengilana ngispende the whole weekend lana endlini kwakho novele or ubhuti akhipha ifone angikhombisa isithombe athi nobona lo muntu lona na abona ukuthi ngithi yebo athi ayi sure ngithi yebo athi sesilo muntu lo ushone last year bekahlala la kasahlalile or awushozi boyithi king or awushozi umama movele waquleka uthi kahotsa angitshela lo muntu bekahle bengihlala naye lo muntu lo ushonile siyomncaba ngasekiba akasekho la South Africa but uthokofetse my sister akekho la or awushozi ngimangala ngithi serious lo muntu lo mla benginaye last week benginaye uthi sese ubhuti athi sisi this is the only thing ngangitshela yona ukuthi ngaconnecta to someone or awushozi inyanga ya African countries lapha bakhuluma English ama capital letters athi ngakisa kuye lo muntu lo uyangazama ukuthi akulaphi so guys you need to ukuthi ngifuna indawo yokulala because lo muntu lo uzofuna ukuthi ahlale la for amalanga you are not the first person you are not the first lady to come here uzokhuluma ngoVelemu you are the second lady at least the first lady beyangafanele wena man ngiyangithusa yabona usisi uthi awushozi ubhuti asikhaphe kumakhosi masifika kumakhosi awushozi umakhosi aze kimi vele kuAvanza sihamba ngale Avanza ke afika vele kimi uthi awushozi vele afike vele ababaze vele ngelanguage ababaze abuze vele umalumama athi lo muntu usurvive kanjani lo muntu lo umalumama vele asho ukuthi ngiyacala ukuyibona into nje
uthi vele ubhuti vele akwamtshele vele ukuthi semlethile ufana naloyo samlethalana naye bekakhuluma ukuthi ubona uvele uthi vele umakhosi aziye mathesi sesi ulele nomuntu oshonile wena ulele nomuntu oshonile nomuntu lo shonile ukuthi ubola le 7 days lebo ukuthi ubole uze uqumbe ari awushozi angitshela athi bengifuna ukuthi ngibole like ebole ngiqumbe nesisu ngiexplode like umuntu ungaphansi komhlabathi athi case ivele ashona ngayo arike case every lady azolala nayo uzoba like that or awushozi angitshela ukuthi amalanga wamahambile athi la khona kahle am between kuphela lo kovala uthi awushozi athi mama hlisana lo muntu masinye mletheni uthi awushozi sengeneke la kulomakhosi lokhuluma iEnglish ama capital letters awushozi uthi la hlala khona like ucashile like indlu zamahwatsi sahlale ngidisa sengizize ezivandalized uthi uhlala ngalevele ngasemuva vele wenze nompantshi kodwa awushozi bangiguke bomalume bankense kompantshini uthi angitshela umama athi mama uzohlala nomntwana wakho ngapha umntwana wakho uzobalana for full 7 days ukuthi silwisele case le engathatha umphefumulo wakhe athi ngiyathuka ukuthi lo muntu lo angazi ngiyangahlala ngasurvive awushozi umama akakhali ufentile wavuka awushozi umama akakhali orenake sakhona selo awushozi nginuka uthi ngiyaphileka off iskin sami ngiyaphileka sengiba pink yo hayi nina umzimba wami usiyabaleka hayi nina shwa or awushozi gore ga botse ake sana taba just for ke no ware cause anginuku athi kilo wana maulele awushozi urobetsi olwala orinjini no nami fahle usali koda utsamaya uthi I was like that udla kahle bekusele umphefumulo arine kinoba siboko uthi ngitimpele ngishwabene angisisilo yamuntu lo yani uthi awushozi umakhosi vele uthi antele atshela umamami athi lo muntu lo angaqoki next malele kubo arobale gona mufase asikaparaselo the whole 7 days angeke azaqoke next miye kanjalo mina ngizodila naye ntambama uthi awushozi afternoon ngizodila naye ntambama uthi awushozi lo mama vele bavalelisa ukuthi bona bayahamba bazobuya bazongilanda bazalindela umama makabafonela or awushozi ngibona ukuthi umama abona ukuthi lana khona nyashona like ukuthi ngaphuma ngiphila hayi uthi mama ngivalelisa awushozi kulona like uvalelisa umuntu uneshow ukuthi ngeke usaphinda umbona asaphefumula uthi like ngibona urobona ngokuhlaba botshwile shem ngokatsamaya hayi uthi awushozi umakhosi vele ebusuku olona asigcobise ngezinto ezirete or awushozi nalixolisi kadluzi lirete alixolisi kadluzi lirete awushozi kuzomunye umfana uzomunye umfana then babayi2 nomakhosi then it's me and my mother sisi4 uthi afike vele awushozi uthi makhosi akashaya isigubhu akashaya idibempede or awushozi umakhosi afike or uthwere Nayabona lento le evani bayisebenzise angazi ngizofaka isonto mara kunele ngisonto ngathi maluteri inento le ngidene bayenza so ngathi yaspina so awushozi uthorento ukenisise likhari umxamushifela ori udirantwela iyaspina so komoyeni yaspina komoyeni uri awushozi banokubulela sigaba ke kweselo uthi umuntu akhulume ori awushozi one jumper like all direction one jumper awushozi one jumper uyangijumpa uthi first night sifika uyangijumpa uthi angeze umama like ngazi grof salt umix nani uthi atshela umama athi raba lo mntwana khole ntuli athi khuluma iskin ukhulume nama ancestors batshela ukuthi now is not the time abamjikise abamfundi ori awushozi yazi if lento lengayenza ngakimbe ngize ngipilisi ori awushozi mama kankele tsoyilela or angilitswalela anrabe uthi umzimba wami already it's peeling off awushozi nakana litswale mixithu kadilo uthi awushozi umama bamtshela bathi mrabe uthi umama like bekabhiza ngenza athi ngithi raba lo muntu siyalalwa silwa nempilo nokuphila raba lo muntu
awushosi umama angiful unrappy uthi umama akhulume nabaphansi akha awushosi besekhala uthi benikhala umama bekakhala ekhalela abaphansi nasisekelele gore bophelo baka impilo yami ngalahla ngempilo yami just because of ngibona umuntu ku event yasemsebenzini awushosi umama angirape nakusifika libona angirape yonke indawo ngitswaye uthi angirape angihlikihle abiza abaphansi abiza amasenema family yonke abize ikhetho omkhulu abize bakagogo athi abize everyone owashona abatshela ukuthi umntwana kusese-eli mjikise ningamthathi awushosi umakhosi asho athi umama akhuluma ukuthi if bangangithatha angibedluzelihle le case ngahambi nayo ngilethe emndenini awushosi makhosi makatshela umama kanjalo awushosi banongikela sengikhala ngesibibithwane kabona ntato wabona gore kena 50-50 chance yawuphila la ukufana uthi umama akhale awushosi arekulo utlwa motho afetse utlwa ngwana utlokofetse go la botlhokojwa uthi umama akhale awushosi mmaka alle angasakhoni manje ukungirapha angasakhoni ukuthi akhali ayisikhawunda phansi uthi lo mfana lo lo makhosi take care of awushosi unrape uma ava khulume akhala phatha umfana angiraphe awushosi umzimba wami buhlahlatha arekilwa kwa chilisi ora ekenikela uhlungu gore iba buxhokojwa athi awushosi bengithathathela umelo wakho nohlahlathela the whole body uhlahlathela uthi bengirola phansi awushosi bengizwa ngakhona uhlungu uthi acede vele ukunjamba umakhosi aqeda ukunjamba lana vele athi i-ritual namuhla iphilile sizobona ukuthi kusasa ngivuka njani awushosi kirobala le mama kakumpanjeni uthi umama awushosi this thing like imhite uthi azangalale I remember mangiphaphama awushosi because into after the ritual ngoba isikhathi ukuthi ngishaya ubuthongo ngiyalala uthi ngimzwathandaza umama uthi awushosi ngashaya ubuthongo uthi still mangiphaphama futhi umama mbeka sathandaza awushosi nasisikamo khitsi kire abangithathi ngeke ngihlupheka ngake emhlabeni uthi hayi awushosi for into masivuka lokunuka lokungathi ifridge ebolile awushosi kwancipha angisandukeli kakhulu okay nginikela imithi but lokunuka lokuthi mawungena fanele uyenze so cause ganka awushosi lo mnuko lo awusawuzwakali kakhulu afike umakhosi ekseni afikele something like it's ready ngaphakathi kwebhawuli uthi angitshela umama athi ngiphosise awushosi angisentwela cedalana vele ngikinoki like inoki vele ngilali awushosi kirobale the whole day mangiphaphama ilanga silokushona angitshela umakhosi uthi awushosi angitshele ke umakhosi ukuthi we are going to repeat the same ritual futhi uthi hayi vele la ngashone awushosi umama angeze because still ezangizengeze angeze because of sizo repeat the same ritual again mama angeze awushosi angikhapise remember bengiqela amanzi ngiphileka uthi manje sonke lesikhile sabe siphileka basirabhile of galtswayile sengisela amabhatsu apinki uthi afike vele ubaba ke kwenziwe the same thing umama khulumeni abaphansi bangirabe ngitswaye bangirabe uthi because of it's the second time bengibuza ubuhlungu but not like yesterday uthi bangirabe awushosi bangirabe umakhosi yeze ngentuthi yakhe anthunzetse abulele sihaga akhuluma isikibo sicedeke awushosi hayi uthi lelo langa ke second day awushosi ke robalege but thing but not that much uthi awushosi hayi ngilaleke uthi the following day langiloko 3 mangivuka awushosi lezinto lezi like dirwami zomile then lo mnukulo yana vele kubukina lona awushosi akisanawona mungu utsamayile completely angisanukelwa igazi uthi awushosi hayi usisi athi awushosi vele ngibona ukuthi nami sekuba noshintsho ke at least like khona le light like ngizoshintsha uthi awushosi vele umama makangibona like senimavuka vele like ajabula athi hayi we
Ngingathi uyaphola kulobona uthi hayi vele umama mahamba uyobiza vele lo makhosi akafika vele umakhosi vele angibheke athi ya le ritual yasebenza athi kumele ukuthi si-consult athi but i-consultation ngizoyenza ngemira. We want to see ukuthi kahle kahle what really happened to you wabona ora sho sikemakale mosmotho o re tlhatlhobile wabona masifika la so like re tlhatlhoba jwang a re ngizokuhlathluba ngemira ngifuna ukuthi ubone uzibonele ukuthi kwenzekile. Ora sho se hayi umama vele atshela umama athi but sizoconsulta ebusuku la ngamaqeda ushona around 7 ntamba. Ngoba manje umntwana akaphumule yenza sure ukuthi uyadla and then nimgezeke bangeze le ritual le into bangicebise yona last night athi umama angezeke or absolutely mina ngiqoki ngiyageza ngidlula kalibona akapari the only thing bangeze ilapho irapple ready dasitshintshe ngizivala la or ngiditswala lapho but ukuthi ngiyaqoka like ngiyacover the whole body I'm not allowed. Ora awusijuzi hayi lo muntu lo awusijuzi lo besize kuyo athi kimi athi ngithandaze athi kiterapelle gore a re lo bona ntho ibonagale abana athi connect spirit sakho so connect na le spirits esisifunayo kule mira athi sifuna ukuthi siconnect if ever like your spirit as connect ngeke sibone ukuthi what really happened to you asho kanjalo or awusijuzi I like ngicela ukuthi ngibazobona ezinye izinto akenahane like bad things angisicabani uthi la ngishone awusijuzi wabona day 4 uthi la ngalishone malishona vele iqedala na vele iqaleke indaba iritual athunisele bangicobise nga everything bangicobise bangirape ka letswayo la kopana le tlhare bangirape awusijuzi uthi hayi ubaba vele apare like something like a cape yawobofawo and then asale ngebhevidi and then afike atlele mira awusijuzi uthi afike kumira akhulume but aqale khulume ngikasi language ya gagwe ora ulele ka language ya gagwe abulele ka language ya gagwe qedala akhulume ukuthi mina ngifuna ukubona ubani ngifuna ukubona ini uthi ngisho ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ngicale kanjani ngikula ngifuna ukubona ngeqiniso ukuthi ugayi kahle umuntu ushonile ora awusijuzi hayi ngikhulume uthi hey or I was just that mirror ritual thing I was just athi umuntu abeke le mirror lena phansi le ayiphethe ayibeke ayikhombise ngakini urasus kiduthi so this is my mother hlele ngapha uthi sihleli so ngapha mama yini then ngapha ilo baba nalomuntu lo asebenza naye then sihleli phakathi urumoga kuna lemetsi hle ukuthi apart kwesitsha and then ile mirror yakhe and then ilento le yintuthu behayidira yogore go tlale immoshi ka mo qale ismoke kule zozo lesikiye utawushoza akasebenzele endumbeni around akana ndumba usebenzela ka hara mkhukhu uthi awusijozi abeke mirror phansi ngikhulume ngicede or awusijozi angakutshela ukuthi the picture that ngiyibone kule mirror even today ayitsamai or ayitsamai awusijozi like angicabanga manje yakachaba uthi ngibona uvele ngiyambona awusijozi or everything uvele makavuka akavuka aka akopana lena awusijozi or every time mina mangipapa mixing every day uvele umbeki papa mangekho ekamareni every day le 2 days engispende naye bengipapa ma angekho ekamareni kanti umuntu makavuka awusijozi ade wekile ngikatenge uvele umbekavuka kanjalo and then uyahamba ya disappear uyaku bathroom and then mina ngizibona ngilele lapha yana uvele uyafika and then makafika kimi uba like right or awusijozi the day engenza ngalo akazongicollecta awusijozi the day kihlele ngalona mina ebusuku mangidlelo uvele wavuka wanyamalala wahamba bengilele ngi1 completing awusijozi akekho ubuya ekseni ubuya ananjalo then uzamoya ku bathroom then uba the same or awusijozi sangathiwa kanga athi umuntu ubonakala abothokile like exactly the way ngikile ngikade bangukile kagogo uba exactly like that
And then the day mangihamba ekuseni awusithusi umuntu beka right like no kari like ki movie awusithusi positive movie uthi awusithusi angitshela ukuthi into yenzeke kuwile ngekho umuntu kuthakathile umunye ulele nomuntu wrong ulele nomuntu utshontshisa impilo zabantu for him ukuthi extend impilo yakhe kulomhlaba lo aramuntu okiduplicate asemuntu aphilanga immediately makathalala nawe alala nawe wangasebenzi uthatha impilo yakho uextenda impilo yakhe yasemhlabeni awusithusi azange ngikhale kangaka thinking ukuthi niyakuwork event kanti kokubona lo muntu wale ngisibhuku umuntu wasaphileni awusithusi mina ngalala nomuntu ongafili abathi umuntu uvuka kwabafileko ari that's my name athi mina ngivuke kusho ukuthi ngithonte ibhumu because bengizizwa nami ukuthi ngiyabola ukuthi ngithonte ibhumu uthi lo yamakhosi awusithusi angali ngiyayisibengisupport abahambe but when coming to that person awusithusi wangisavela impilo wangiseva lo yabhuti uthi awusithusi kade 5 beselevele ngingcono ngiright sengiyakhona ukuvuka ke manje sengiyakhona uhleka sengiyakhona press ifoni awusithusi ke right ke kawona hayi ubhuti angitshela ukuthi ayigeza ke angasangenzi ngento yabalezwayo angiphi izinto zokugeza awusithusi ke mhlape ka day 6 vele manje sengu 80% better day 6 awusithusi hayi ngilungise ke ngigeza everything recorded the whole day ubaba ngitshela ukuthi kusasa day 7 ngiyanrelease ke ngingahamba angeke asaphinde acontact simsusile spiritually sikhulumile nabaphansi besekini ayikho into ezokalayina naye ukumoya angeke asaphinde eze uthi ubaba athi kimi athi mayi ngiyayenza na return to the soldier ukuthi lo muntu lo kahle afi ahwe athi athathunya mothongo uthi mama athi ngifuna umuntu namazofela iziba ngazazi as long as aphephile aphumelela nakhona angeke asaphinde aconnecte ngegazi thina siyabonga awusithusi mama kapakele makhosi kubiza umndeni wami umndeni uzongilanda awusithusi mangikhuluma le story lesi senza le story senza in 2022 akebelela ka sona utlaristirehile mabani uthi mina almost died awusithusi I almost died ukuthanda izinto ukuzinikelela izinto ngingala research kizo uratana lo muntu wathi wankandla usatsebele ini family member awusithusi na give me cini nijikela ukuthi ngishone or as much as lo yamakhosi wanginceda awusithusi angidate ake makhe mona kuphela umbaka ake bathi mona wena uSouth African wena wakuphi uthi angimfuni umuntu athi ngoba siphila nabantu abama-duplicates la mhlabeni abantu abazela to take your life ayishintshe impilo yakho wena uye emgodini ngicala nokuyizwa into nje how is it possible le story ngisihlalele mode 4 days ngisihlalele 4 days ngicela ama-ads tu ngicela ama-ads ngiyangicela ngibukela nama-ads angeke ngibe traumatized kangaka lisikabona di-ads ngicela ukuthi before befuthi modlala ngithi my name is Sanibonani welcome to angangithi Sanibonani welcome back to my channel uvele uthi like i-ad mayidlala ngicela ukuthi ubukele everything nize ngithi ngivalelise ngiyangicela ke mara I'm still shocked abanye izinto eziso bezidinga ukuthi kube ne-channel ku-TV la someone will come and explain i-trauma yakhe life trauma yakhe ukuthi umuntu abone ukuthi impilo dangerous kanjani because life guys it's very spiritual sithatha kalula and abantu bashona basemigodini they have stories sebebangazitshela ukuthi ngabe ngakayenza ngaso ngabe today ngiyaphila so usisi she's one of the lucky ones aba survivor ukuthi impilo yakhe bangayi exchange